Bela kuga nas pogađa gore nego za vreme Drugog svetskog rata. Poslednja statistika govori da se čak i Beograd prazni, a u njega se doseljava čitava Srbija. Kako da se to zaustavi kad trudnice i mame još nisu sigurne ni da će dobiti pune nadoknade? To će nam kazati Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju. Ministre, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Vi ste ključni čovek. Najvažnija ste ličnost u našoj državi jer je ovo najvažnije pitanje. Džabe nam da se spasimo od korone, da oporavimo ekonomiju. Džabe sve to radimo ako naš narod nestane. Pre nego što smo počeli razgovor, pre nego što ste ušli u studio, rekli ste da je ove godine, to je prošle, 2020. se desio, jedan poražavajući podatak je došao do vas, desilo se to da je nestao jedan grad veličine Šapca. Jeste. Nažalost, nije izgledalo tako pre 2-3 meseca, ali je u decembru došlo do strahovitog skoka broja umrlih i to je u odnosu na novembar bilo, u novembru je 8.000 i nešto, u decembru je 17.000 i to je porast u odnosu na prošlu godinu za 15%. Dakle, to je prosto neverovatno. Mi smo izgubili 2020. godine, naravno uticala je korona, pre svega mi smo izgubili grad, ali u brojku veličine Šapca. Koja je to brojka? To je preko 60.000 ljudi. U prošloj godini. Tako je, 2020. 53.000 i nešto. Spekulacije su bile očekivanja u periodu januar-oktobar da bi to moglo da bude 44.000. Međutim, izašlo je na 53, skoro 54. Kada se desi neki problem sada, kada se desila korona, to nas je sve diglo na noge. Kada je ekonomski neki problem u pitanju, također svi pričamo o tome po svaki dan u svim medijima, na svim naslovnim stranama je to kada je u pitanju poljoprivreda, a ovo je zapravo tema o kojoj mi treba da pričamo svakoga dana. Ovo je tema s tim čim ja, da vas ispravim, nisam ja tu presudan čovjek, apsolutno, to može da uradi ne samo vlada, dakle, to može da uradi čak i treba da uradi na taj način ceo narod, odnosno da dođe do promjene svesti koliko je to važan problem. A da jeste važan problem je činjenica da je osnovano ovo ministarstvo i da se mi bavimo tim... Ali mi građani vas vidimo na čelu ministarstva. Pa jeste, ali naravno ima tu još nešto. Vi ste, ja moram to da kažem, vi ste juče imali jednu emisiju u kojoj su spominjali mene, ovo nije polemika, ovo je ranije dogovoreno gostovanje, ali se poklopilo i ta emisija je, ja sam odgledao sinoć, nisam juče u prepodnevno vremena. Mi smo pričali o problemu koji je izbio. Da, ali ste imali jedan krajnje negativistički pristup, što nije dobro. Dakle, ispalo je iz onoga svega da država neće da pomogne majkama, da majke žele... Država čini sve što može, dakle više nego što neke druge države članice Europske unije na tom planu čine. Država se okrenula tome, ali znate šta, ako ste u sobi, a visoki ste 170, a plafon je na 2,60, vi ne možete glavom da dovedete taj plafon. Jednostavno, i još jedna stvar, mnogi zanemaruju činjenicu da mi, ne računajući Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, prolazimo period, kad kažem mi, onda mislim Evropa i svet, zdravstvenog preznaka kakav nikada nismo prošli od 18. godine i ove španske groznice. Ovo je jeziva situacija. Ljudi ne shvataju u kojoj meri mi, sad će neko da kaže, Dmitroviću, ovo samo zato što si u vladi, u kojoj meri mi stojimo dobro u odnosu na druge. Bruto nacionalni dohodak, koliko je malo pao u odnosu na druge velike ekonomije. Koliko mi smo treći što se tiče vakcinacije u Evropi. U Evropi je dramatična situacija. Odvojene su milijarde evra, nisu dobili vakcinu. Kod nas su redovi ogromni jer ima vakcine, jer se ljudi vakcinišu. Ali niko ne kaže da je problem u vakcinaciji. Ne. Problem je u tome što mi tu trošimo ogroman novac, a ljudi ne misle o tome. I onda neko dođe ko nema obavezu. Jednostavno može da kaže, gleda utakmicu sa balkona i kaže, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, šta bi ti uradio, ja bi dao, a otkud bi dao? Dakle, vrlo je jednostavno kad nemate obavezu, kad nemate odgovornost da kažete ovo ne valja. Neko da može da kaže da Srbija ne posvećuje pažnju majkama, porodiljskom, roditeljstvu, inače tako, i o tome ćemo razgovarati. Ali ministre, zašto se onda postavilo pitanje da li su trudnice kolateralna šteta cijela situacija? Ja sam rekao da su trudnice i one zaista jesu. Dakle, jer je država da ne bi ostalo nekoliko desetina hiljada ljudi bez posla. Država je morala da primeni one mere i da kaže nekim preduzećima ne možete da plaćate, dakle, mart, april, maj i avgust, u redu je, platit ćete kasnije poreze i doprinose. I kolateralna šteta u tom trenutku su bile majke, zaista, i žene koje odlaze na porodiljski.
Ja to napišem i to mi je nauk, dakle, da sa tim stvarima ne baratam na društvenim mrežama, jer nemate prostora. Jednostavno, kažem, one su kolateralna šteta i radit će se na tome da se to reši. Evo, predsjednica je rekla juče da će se rešiti... Vi ste prvi skrenuli pažnju na to. Da, naravno. Sad imate prostor, ministre, sve da rešimo. To je, znate šta, kada vas neko lovi za jednu reč ili nešto, to je nekorektno, međutim, šta da radimo? Tako živimo. Sigurno nije sve ono o čemu smo mi juče govorili pripadalo vašoj nadležnosti. Niste vi krivi. Ne, ništa ne pripada od onoga... Ništa od onoga juče. Ne, od onoga što ste juče govorili, to je jedna od gošći rekla da to nije moj resor. Dakle, ali nema veze, sve je, dakle, kad je porodica u pitanju, ne moj resor, nego svih resora. I ta porodica mora da se greje, da ima udžbenike, dakle, cela vlada, cela nacija mora da vodi računa o tome. Specijalizovano, dakle, samo u ovom slučaju ja sam ovdje. Pa šta nam je činiti onda, ministre? Šta je vaš plan? Moj plan je... Tad moj plan, ispalo bi da ja imam plan koji rešava problem, ne rešava. Taj problem je tinja 65 godina, 67 godina i ovo što je počelo da se radi, zaustavljeno je, ponavljam, da se vodi računa o tome da je tu novac, ogroman novac potreban. Zaustavljeno je upadom korone u celu tu priču koja iziskuje ogromne pare. Neko zaista misli da naša privreda ostaje tako što ostaje i funkcioniše, zato što je tako neko dozgo gleda sa neba. Ili da mi ovo sve što održavamo... Znate vi koliko košta jedan dan boravka bolesnika u bolnici? Bogu hvala da možemo to da održavamo i da pitate nekoga drugog koliko ih pre svega nema po bolnicama, nego se leče kod kuće. To sve košta. Te vakcine koštaju. Dakle, treba da se stimuliše rađanje, naravno, i stimulisat ćemo i još neke mere o kojima ne mogu da govorim jer nisu završene, nije zaokruženo, da. Kako da mi stimulišemo te mere? Kada evo sad kolege iz režije mi sufliraju da će porodilje tek 2023. godine dobiti razliku u naknadi. Jeste, to je, ali isto tako imate saopštenje koje je dao pre 48 sati Siniša Mali, ministar financija, da će se tražiti, da se ne čeka to, da će se tražiti i da ćemo naći rješenje da se ne čeka 23. godina. Period je, dakle, to je granica do koje ovi ljudi koji su bili oslobođeni poreza i prinosa moraju da to regulišu. Šta je vama najstrašnije u cijeloj ovoj situaciji? Šta vas kao ministra plaši? Šta je najveći problem sa kojim se vi suočavate, sa kojim se suočava vaše ministarstvo? Pa naravno da je to rodnost, da je to takozvani fertilitet, da je to odluka mladih ljudi da nemaju, niko ih naravno ne može osuđivati, da nemaju 3 dece, nego se zadržavaju na jednom. To je onaj odnos grada i sela o kojem ja stalno govorim. Ali možda se poveća dečji dodatak? Ne rešava po toj logici kada bi se povećao. Naravno, što se tiče mene, ja bih volio da se poveća na 50.000 eura mesečno, ali nema. Ali to nije rešenje. To je značajno, ali nije rešenje. Da jeste rešenje, onda bi Norvežani imali stopu fertiliteta 5. A imaju 1,68, 1,70. Šta je onda rešenje, ministar? Rešenje je, pošto je problem izuzetno složen, dakle, rešenje ne može da se nađe preko noći. Nekim merama može da se pomakne kao što se pomaklo onim merama od 2018. godine, od leta, kada je stopa fertiliteta sa 1, to je stopa rodnosti dece po majci jednoj, u fazi rađanja, bilo je 1,48 i podiglo se za godinu i po dana na 1,52. To nije ogromno, ali je to solidan pomak, dakle to je trend. I te mere i neke druge, dakle, ali ponavljam, novac, to je i pristup i planiranje da se ostane na nekom prostoru i želja eventualno da se promeni posao i ostvarenje majčinstva, roditeljstva, sve to utiče, ali ima još jedna kategorija o kojoj mi ne razmišljamo, koja utiče na taj odnos mortaliteta i nataliteta, to su stari ljudi. Mi ne smemo da zanemarimo tu činjenicu. Dakle, mnogo je starih ljudi koji su ili sami, ili ne mogu da kažem odbačeni, ili prepušteni sudbinom, o kojima država apsolutno brine brigu, ali ta kategorija se manje spominje, a morala bi da se spominje. Pre vas je gostovo u našem jutarnjem programu ministar Krkobabić, a vi ste mi pre početka našeg sadašnjeg intervjua rekli da je najvažnije da se ljudi na selu zadrže, jer u gradu na 5. spratu u 50 kvadrata retko ko će imati 3, 4, 5, 6 dece kao što na selu ljudi imaju mogućnosti. Mi smo dugo vremena, ne znam koliko imamo vremena, pretpostavljam da nemamo mnogo, velika je tema, mi smo još od onoga vremena industrializacije nakon Drugog svjetskog rata imali
odlaz, dakle, otplivavanje ljudi svakoga dana prema industrijskim centrima gdje su rađene one radničke barake, radnička naselja i to je jednostavno praznilo se selo i to traje do dana današnjega. Dobro, nema industrializacije, ali smo došli u fazu i to moramo da priznamo sebi i drugima, da je sramota reći da živi neko na selu. Da li biste vi svoje djeci savjetovali da odu na selo da žive tamo? Apsolutno, pa ja sam maltene pola u selu, pola u gradu. Pre 15 godina sam kupio neku vikendicu i pa leti sam gore, apsolutno. Dakle, to je, ali ja nisam reprezentativan zato što sam rođen na selu, meni selo znači, ja sam odrastao na selu. Ministre, oprostite, imamo još minut, kažu mi kolege iz režije, ja ne mogu da vas pitam. Kakav minut, ajmo još 10 minuta. Pa ja bih voljela pola sata, imamo mi toliko tema za razgovor. Nego ovaj slučaj o kom se govorilo proteklih dana i o filmu Otac. Mnogi su tu također optužili Centre za socijalni rad, vaše ministarstvo, sve moguće, rekavši kako je moguće da se deca oduzmu od oca zbog toga što otac nije u materijalnoj dobroj situaciji, da se daju u hraniteljsku porodicu i da se toj hraniteljskoj porodici svakog mjeseca plaća izvesna suma novca. Zar nije mogla država tom ocu uplatiti taj novac koji daje hraniteljskoj porodici? To su bili komentari naših gledalaca. Ne može za minut, molim vas, režiji, odvojite bar 3-4 minuta, ne može. Ovo je vrlo važna tema, ako već otvorimo nju. Znate šta, to je ponovo dokaz delovanja javnosti, delovanja jednog faktora koji onako već postaje vrlo ozbiljan u svemu tome, to su te društvene mreže i medija koji su predstavili oca na osnovu filma. Film je fikcija, film je nadogradnja, film je nešto što vi uradite na osnovu nečega i ne slikate život, nego imate slobodu interpretacije. Tako da je u središte pažnje došao čovjek koji je suznih očiju, kleči na kolenima, moli da mu se vrate deca, to je sve u redu, njegov bol niko ne dodiruje, ali sad više niko ne spominje tu decu. Ta deca nisu oduzeta zato što je nekome bio hir. Deca se ne oduzimaju samo, i molim, dakle da se ovo zapamti, deca se ne oduzimaju, odnosno ne oduzima se roditeljima roditeljstvo zbog siromaštva. Taj faktor, ako samo on postoji, ne oduzima se. Dakle, tu se interveniše socijalom i ne oduzima se. Šta to znači? Znači da je bilo nešto mnogo gore od toga što ja ne mogu i neću da kažem. I na osnovu toga je toj porodici oduzeto roditeljstvo. Ko je oduzeo? Sud. Na osnovu onoga što je Centar za socijalni rad sa stručnim ljudima, sa psiholozima, pedijatrima, dakle sa ljudima koji znaju da procjene kako ta deca i u kojim okolnostima rastu. Jedan sud, drugostepeni i apelacije su potvrdili tu odluku. I sad tom čoveku ne može socijalni centar da vrati decu, nego neko oduzeo. To je sud. Dakle, sud je ta instanca. I još jedna stvar. Ko bi to imao, s tim završavam, motiv da čoveku oduzme decu? Dakle, te priče, na što liči država oduzela je čoveku, ko ima motiv da oduzme decu? Sad ide teorija, hoće da prodaju decu, ne znam, u Švajcarsku. Do te mere se banalizuje stvar i bol jednoga čoveka, troje male dece i ljudi. Jel vi zaista mislite da on, ili ne vi, nego neko drugi, da Centar za socijalni rad čine ljudi kojima je potpuno svejedno? Ne, oni malte ne pate zajedno sa tom decom i molio bi da se to poštuje. Hvala vam, ministre, što ste bili naš gost i što ste govorili ovako otvoreno na sve ove teme i ipak malo je nejasno, otvara se mnogo prostora za spekulaciju zbog toga što nam niste rekli šta je to, zbog čega je oduzeto, ali razumemo da to jednostavno i ne smete da kažete. Još jednom hvala.